Di bang ulun lawan pian mana kune, jadi nang lawan pian liwar awak harum sakali. Ulun kaai mencium bujur nang manahane, jadi parfum pian anang apa dimiriki. Jadi parfum akun ini ngarannya Ami Alik. Jadi tak lupa ulun nang mana kune, jadi nang lawan pian kasini wan siapa lawan kami di padehe. Aku kesini kada pang jual lawan laki, kada lawan laki kada, lawan kawan aja. Jadi ujar sidin kasini kadewan laki, cuman ulun betakun lawan pian hari ini. Pian tuh di rumah bujurlah nang ada laki. Jawab kada. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Jadi kami permisi pamula geser sempian kepada bapak ibu di sini seberataan. Tadi nang pertama ulun mengucap salam, jadi nang lawan pian pastinya tidak lupa ulun memberi himbauan. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban, jadi nih bang ulun pastinya sekali lagi membuliki salam kepada buhan pian di sini seberataan. Jadi salam ulun pun kawa dijawab pakan, anggaran menjawab salam suatu kewajiban. Biar dalam hati kada usah benyaringan, jadi sekali lagi ulun membuliki akan. Assalamualaikum kesampian berataan. Waalaikumsalam kami menjawab. Jadi bang ulun pastinya melanjutkan, banyak terima kasih kepada sempian. Nang mana bang sudah tadi menjawab salam, mudahan nang pastinya berkat menjawab salam. Mudahan bang kita selalu panjang umur, berataan sehat badan.
mudahan nih acara diberi kelancaran, mudahan nih acara diberi keberkahan, Allah keberkahan. Jadi matihin ulun melanjutakan ini nang pertama suatu kehormatan, lawan buhan pian pastinya sabarataan nang ada di sini hari ini tak kumpulan. Jadi bang pemula permisi lawan pian ini nang bematihin kami hendak membawakan ngaran rombongan kami setiap diundang pasti pangsa lalu madihin menampilakan. Jadi nang tidak lupa kami nang perkenalan. Jadi rombongan kami ini dari negara Kecamatan Daha Utara dari desa Paharangan, lalu kabupatennya kita sama aja andanya di kandangan. Jadi nang tidak lupa menyapa babuhan pian kumpulan. Jadi bang pemula permisi lawan pian ini nang bematihin kami hendak membawakan ngaran rombongan kami setiap diundang pasti pangsa lalu madihin menampilakan. Jadi nang tidak lupa kami nang perkenalan. Jadi rombongan kami ini dari negara Kecamatan Daha Utara dari desa Paharangan, lalu kabupatennya kita sama aja andanya di kandangan. Jadi nang tidak lupa menyapa babuhan pian ulun nang pastinya memberi penghormatan. Jadi nikmatihin kami hendak menampilkan selamat nih berjumpa lawan kami bertemuan di dalam acara ini nang pangantinan. Mudahan nih acara diberi keberkahan. Jadi nang tak lupa kami melanjutkan sebelum matihin lanjut dahulu bertepuk tangan. Allah tepuk tangan. Jadi matihin ulun melanjutkan cilai tadi pemula ada mengucap salam. Jadi nih betarus ulun nih membawakan kami hanya perdana madihin nih acara gembus nang begabungan. Jadi tadi waktu sudah diaturakan imbah nang bemadihin gembus nang begiliran berarti bemadihin kami kada sarianan. Lalu umbah ini giliran bebuhan pian karena biduannya apa ai sudah datangan. Tadi tiga ikong baju liwar sama liwar. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan mudahan bangsa lalu ian disiapkan badan. Jadi nang tidak lupa kami melanjutkan membawa bemadihin ini sebagai hiburan. Jadi satu mat aja kami menampilkan pinanya bang di sini tak banyak kekenakan karena ulun lihat inya nang bakumpulan pinanya nang lawan kami sudah nang tahuan. Jadi nang ading-ading nang ada nih di muka langsung pengini aja apa ai kami berdoa. Jadi nih tak lupa memberi Mama Rina banyak terima kasih lawan pian tuh tentunya. Sidin tuh bang jauh bulik mulai palangka padahal sabujurnya gitu amang ulun jua. Jadi gitu ading adang sanak oleh mama. Jadi nang lawan pian tadi bulik bemotor kasini nang saruan asidin saberetaan mulai palangka tajauh manuntiakan cilai terima kasih ditambah kurihing pian mudahan bang pian panjang umur sehat badan
mudahan rejeki pian dilancarkan, mudahan bang pian hajat dikabulkan. Jadi nang 50 pulang acil manembe bilanya sawiran ulun nang tabenya ki ada usaha lagi. Jadi matiin ulun nang melanjuti kepada tadi acil memberi nang 2 kali. Cuman bang pinanya lain duit bang sidin nang ampun paribedi karena nang sakali tadi ada menyuruhi cilai ulun melihat tawa ai mulai sini. Jadi nang lawan acil nang tadi memberi mudahan bang pian cilai nang panjang umur sehat setiap hari, mudahan bang pian dilancarkan rejeki. Jadi nang kada kalah cilai memberi kai ngini 10.000 duitnya nang taburoki tetap terima kasih untung pian memberi. Jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan kaya pian selalu nang sehat badan, mudahan bang kai selalu dikuatakan sehingga tuh nang bini kalau mau betiana. Amin. Kalau betiana jadi madihin ulun mana rusakan tadi amang ulun memberi pamulaan itu nang amang ijo sidin tu bangaran. Jadi nang amang ijo ulun mau ucapakan pastinya ngini doa mangai lawan sampian, mudahan bang pian panjang umur sehat badan, mudahan rejeki pian dilancarkan nang apa usaha pian diberi keberkahan, mudahan amang ijo selalu dalam lindungan pastinya mama Rina ulun sakeluargaan, mudahan buhan pian apa ada hajat itu dikabulkan, mudahan kaina bulik itu nang salamatan la salamatan. Jadi bang cilai kami mana rusakan ngaran bemadihin kami nang ada betasan cilai ini panggung 2 disadiakan sabuting gesan dembo sabuting wan salawatan yujar pawan rumah tadi memadahakan ikam bemadihin kaina bagi giliran lawan bebuhan gembos nang melanjutakan. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan tampulo bemadihin masih dimainakan bila nang duit pajah ada nang beisian sakader menyapa ulun kada minta wantian tapi kada papa pastinya nikmat dihin khusus menghibur pian ulun pang pinando nang itu panggedis nang sidin digembos nang sidin tu biduan. Jadi kakak ayah ulun pinanduan pian sidin mulai palangka jauh manuntiakan jaka pangkasine kada usah tuh di panggung pian memberi harapan. Jadi tuh kasini umay nang kahimongan jadi nang kakak ayah ulun mau ucapakan kaay salamat kita pulang nang betamuan. Jadi pangkasini kada usah supan-supan bila hendak bergabung kaay nang betatayan kaina pang bila kita ada sawiran kakak ay pang bebegi pastinya lawan patok ay rambutan. Jadi ini tak lupa ulun mau ucapakan kepada kakak ayah kaay selamat datang belum lagi menyair sudah nang bepaluhan. Jadi nang lawan pian harap benar baaksi
ulun bang maningau pipi nang dihabangi jua nang turis kaneng lamun kawa dinyarake bila nang kada nyara karek haja burit panci alam nah kayak apa nih nggak bisa nih kamu kan dibisikin jadi bang ulun lawan pian mana kune jadi nang lawan pian liwar awak harum sakali ulun kaai mencium bujur nang manahane jadi parfum pian anang apa dimiriki jadi parfum aku ini ngarannya Ami Ali jadi tak lupa ulun nang mana kune jadi nang lawan pian kasini wan siapa lawan kami di padehe aku kesini kadapang jual lawan laki kada lawan laki kada lawan kawan aja jadi ujar sidin kasini kadawan laki cuman ulun betakon lawan pian hari ini pian tuh di rumah bujurlah nang ada laki jawab kada jadi panglihat Tuhan pian nang kayak apa ulun kada bisa jadi tangguhin ulun sudah berlaki ka belum jadi pangulun kaai nang malanjute pastinya lawan pian selamat berjumpa hari ini kita nih bergabung kaai nang hari ini ujar nang tuan rumah kita nang begiliran acara nih maise jadi nang lawan pian kami nang mau ucape banyak terima kasih sudah untuk kasini cuman tuh kenapa imbah pian kasini kaai ni sawiran pinanya kadedel lagi jadi nang lawan pian pinanya lawan ulun kita betatai ngini pian mamutos rajeki kemarasnya bang lah jadi bang kaai sak hadir begayaan kita nang hari ini jadi nang lawan pian tak lupa ulun ucapkan selamat nih berjumpa kaai nang bertemuan mudahan bang pian selalu sehat badan mudahan rajeki pian pastinya dilancarkan mudahan suara pian kada beparawan sehingga tuh di mana pian ada undangan selalu nang pastinya akawa mangabulakan mangabulakan jadi tak lupa ulun mau ucapakan Hansidin langsung menjumput padahal nang tu bagian 50.000 kaai terima kasih pian hampun membagiakan dikira bang ulun pian ma ambil surangan ada jadi nang ada bapak nayat 10.000 ulun nih dibagiakan jurang sedikit seorang sidin mangai cangang kalau pina berjuan jadi nang kada lupa ulun mau ucapakan kaai sidin manggitir ngene tunggal puluhan jadi terima kasih pastinya lawan pian jadi tumpang ulun kita langsung doakan mudahan bang sidin panjang umur sehat badan mudahan rejeki pian dilancarkan ngapa usaha pian diberi keberkahan di mana pian bagana selalu dalam lindungan dalam lindungan duitnya bergumpal langsung buat kakantungan kaai itu gugur tuh ya duit sampian hanya nyaman membuat kakantungan jadi bang kaai bila membuat kakantungan bilanya tuh menyingkai jangan kada asaan ulun bang melihat kaai nang gelienan maklum haja ulun cilai masih bujangan jadi nang pastinya ulun memadahakan si
sidin kada percaya cilai ulun bujangan cuman bangsa puting hendak dipadahakan ujar nang masih bujang cuman baca ditang Nah, ayo jadi bangga ai ulun mau cepakan pastinya wan pian ulun terima kasih pian hakun nih bakawan lawan bapak ibu di sini seberetaan jadi nang tidak lupa kami menyapa pian kaina imbah ini masih banyak hiburan imbah nang bemadihin kakak pulang begembusan jadi tuh kaina bila pian begembusan bila ada sawiran pulang kai bebagian gampang. cuman kai ulun kaina nang di belakang pian nang benyanyi ulun nang mahitung akan kaina pastinya jangan bejanji sempian ngaran kita bejanji le harus ditepati bila nang kada tepat ngalih kaina pian mati Belum hendak mati. jadi bang ulun kai mana rasakan ini nang pastinya kita nang bertemuan ini nang awak bagus nilai awak tak kenali jadi susu inya pirama antoy hari ini mana pang umanya adakah di muka sini jadi nang lawan ading ulun nang mau cape ngaran nang awak lamak dingai pian kada rugi cuman pang umanya haja tang ngalih mamakane lantaran inya makan bisa sampai 5 kali jadi awak lamak ujar kakak kada rugi karena hantu berenak ada silip manyumpane alam manyumpane jadi pengulun cilai mana rusakan ini terima kasih lawan nang tadi paman anang 20 sidin memberi sawiran jadi langsung pang kami hari ini mendoakan mudahan pang pian panjang umur sehat badan itu nang hari-hari mudahan pang sidin adil lancarkan rejeki nang apa usaha sidin selalu diberkahi mudahan pang sidin selalu dilindungi mudahan sabaratan kita kawan naik haji Amin. ala naik haji Kayak bisa dah. jadi bang ulun kaai mana rusakan hanya man kalau pian sakadar kita betatayan kaai 50 tangalih membagi pian BRT bang ini khusus sidin saurangan cuman terima kasih pian itu 50 tadi diberi paman padahal bang pian sebelum tuh memberi lamun kawa dihurupakan istilah pangkata kami salawi saurang amun cil sorangan ulun jeles karugian ulun nang bemadihin pian nang kanyamanan jadi nang lawan kakak ulun nang kada papa tetap ikhlas lawan pian nah salah sasaran pian manggulung sawiran kawan nang begena kai dapat 20-an nah harga 10 mau mendustai kai 10 rupiah. duit apa gini kai Duit bari. Sesuai lawan sidin juga. jadi ini tak lupa kita mau ucapakan 10 rupiah diberi ini kai duitnya nang kehalusan diendak didehi kai kada beri dehi ulun bemaluhan beri kita jadi tak lupa ulun mau ucapakan jurang belain juga kada usah bersamaan pian tuh tak untung ada harga 50 tadi nang diberi paman Mangsol. tak lupa ulun mau ucapakan umunnya maangsul kaina nang bila ambe kai bemadihinan
mun kade diangsul kai ulun karugian sakalinya bebagi dasar pian ni benaran berarti Bang Sidin ngarannya tuh rajeki cilai harus bebagi kada usah manguluh sorangan jadi nang lawan pian ulun nang mamadehe ngaran kita Bang duit bila banyak tuh beisi cilai besadakah lamun kawa hari-hari karena cilai duit akade dibawa mati dibawa mati mau balasnya jadi pengulun cilai mau ucapakan kepada tuan rumah nang sudah mau undang adakah kipas angin pian nang beisian bujur Bang harinya hari ini parak hujan cuman tuh kenapa tetap aja bepalohan maklum nang hari ini ulun baju dua lepis kayak ini di dalam mun dibuka akan kalau pina bebangunan ngarannya lalakian cilai ada senjata istilah nang penyawaan jadi nang lawan pian kadang awak ditarusakan lantaran Bang ulun cilai masih bujangan umur ulun 20 lewat nang sabulanan jadi nang lawan pian di sini saberetaan mudahan tuh rejeki pastinya dilancarkan mudahan nih nang bujang jual lakas bebinian ngalang rumbungan kami beretaan nih bujangan cuman nang berdua aja sudah bebinian pertama enang mangamirang ini cuman Sidin Bang Kaai itu liur baungan ujar orang itu sanggi Sidin nekat tujuh malirik bini-bini apalagi binian bungas bilang nahap mancangangi jadi nang ulun nang mau cape mudahan to sampian bungas setiap hari sehingga jadi buhaya kawa melakukan lagi lakukan lagi jadi pengulun kai melanjutakan Sidin nang membisiki hendak ampih bemadihinan hendak Bang begembus berarti nang imbah ini sawiran giliran pian jadi nang kada papa ngaran kita acara dua diadakan berarti ini pastinya ulun nang bemadihin kada kawa manganguluh cilai nang saurangan acil karo dong habang coba pian tuh dipandang Sidin nang hari ini akai bebeju hirang bilang harat baaksi nang kaya orang bujangan bilang nang kada kalah lawan pian patok habang oh my akwai kalah patok habang jadi matihin cilai kami belanjut kaina dilanjutakan jadi terima kasih dahulu ini sawiran mudahan beretaan selalu diselamatkan tampulu pengpian hari ini tak kumpulan cilai kesan pangantin kai kita doakan mudahan pangantin cilai di palaminan mudahan pangpinya panjang umur sehat badan mudahan pangantin rejeki dilancarkan usaha tunang laki diberi keberkahan mudahan pangantin dituruhui rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pangantin cilai itu menjadi keluarga sakinah dan juga mawaddah dan juga tua rahmah kita mendoakan mudahan pangantin selalu dalam lindungan mudahan pangantin dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan dimana tuh bagana pangantin selalu salamatan Allah salamatan jadi pang doa pulang nang gesan kita ini
sabertaan, bila ulun berdoa bertaan diaminakan. Jadi gini doa ulun hendak memulai akan, cuman nang bunyi terbang kada usah dicapatakan. Jadi santai aja nang alih mendoakan, jadi kita berdoa cilai sabertaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat kita sabertaan, panjang umur juga sehat, mudahan kita sehat tentunya walafiat. Mudahan bang kita bertaan kabul hajat, mudahan bang rezeki kita tambah meningkat, mudahan usaha selalu tuh berberkat, mudahan bang kita mudahan tuh kaina itu dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan bertaan kita nih selamat, mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat, ala ke akhirat. Jadi matihin sudah dibawakan, cilai nang imbah ini masih ada lagi hiburan. Jadi nang begembus kasih to pulang pian, kikira imbah ngene sapalih kami makanan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan, sebelum bematihin ulun ni menyatupakan. Banyak minta maaf minta rela lawan pian, bila bematihin terjadi kesalahan, ngaran ulun bematihin masih belelejeran. Mana jua ulun paai nang behapalan, jadi nang bila ada di hati kada nyaman, ulun minta rela minta maaf lawan pian. Pastinya nih tak lupa terakhir ulun ucapkan, banyak terima kasih enang sudah mengundang, juga terima kasih lawan sudah memberi kami tadi sawiran. Jadi nang tidak lupa terakhir dibawakan, ulun membawa pantun kaai nang panutupan. Jadi ngini pantun ulun membawakan, bila jerujuk kaai daun dimampai, ada paikat laki cilai dede yang kain. Pabilanya jodoh hari ini tukang sampai menjelang tuyat hari panganten. Si 45 kaai kuriding patah, ada patah sabila cilai di higa kaca. Kami sarumbungan hari ini mendoakan, mudahan tuh panganten sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh panganten selalu bahagia. Bila paman wasi cilai betukar kapak, lawan jua sidin betukar tuwadahan. Mungkin hari ini kita hanya terdebat, mudahan tuh kaina kawabe temuan pulang. Bila jarum patah jangan disimpan dalam pati, bila kata nang salah jangan dibuat dalam hati. Padahal bang pantun banyak itu beisi, cuman munnya betarus pabila leh menggembus kita nang mamulai. Liwar tuh bang nyaman buat pian begenaan, kami song-song nih maisi. Jadi nang lawan pian itu nang imbah ngini gembus dimainakan. Jadi nang tidak lupa permisi lawan pian, mungkin sampai di sini madihin dibawakan. Kaina insya Allah bila parak kubulikan, dikira bemadihin pulang ditampilakan. Jadi nang lawan pian ulun langsung menyapa, ini sabertaan. Bila kita ada mencuri landak, ada nang kura-kura andaknya di perumahan. Kami permisi dahulu hendak bemandak, terbang hendak besatu kami hendak betahan. Kasihan ajil tuyat hanyar datangan, sedangkan cilmadihin kami sudah hendak ampihan. Jadi nang lawan pian itu menyuruh taros, ada deni sawiran. Bila nyabang ada madihin dilanjutakan, ada jua cilai karena tupang gembus
sudah siap keretaan. Jadi tokaina pulang dilanjutakan. Mudahan cilai pian selalu sehat badan, sehingga kaina kawa pulang bertemuan. Jadi tadi pantun sudah diucapkan, kada ampe-ampe juga kai bemadihinan. Jadi nang terakhir ulun mau ucapkan wassalamualaikum kesampian berataan ilahi. Kami bersatu pendak bertahan.